Ni wirigiro bwako muleithiria wa Meru TV uri na Alamisi Ndongi iri tariki 17 mweri niyo mwanja mwaka niyo 2025 kakwatiwe ni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tiri Mbabu na njemwe kuma Kiengwe Gembe Centro ni bakuromba thirikari hamwe na antu bawendi buboya kubatetheria kuthika mwendo wo urani Christopher Mweti urororwe ntuku ya sabasaba ari ndukene yawe musine yo mawa taona. Christopher harare na miaka 35 yapata komedani mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja na njemwe kuma Nterese Kiengwe Gembe Central ni bakurerera kioto kio ane nyuma ya muthako wa miaka 35 na rieto Christopher Mweti ura wororo maandamano ya sabasaba Nterese mawa tumetoka kasoma iwende njeye bakiwa mwana wo rwero ati maandamano inde ni mwato yantu kwetete kureria na bawe barabathatu Nterese mawa arena kanti makiri pora thiroe athotheri na tai na tia athura rutero mawa kuntu gwitawa makiri no miaka 35 na family na twana tuthatu kwendete kumebi mono kwa atharani imbi na atari maandamano kwa kororo mawa amakiri aratho ate na tia akolokete na aratho ate ne risasi ate atari kuwe akuwa mwizi, alikuwa ametoka kwake kwa nyumba kuenda tu kwa duka for a short period of time. Yeye tu alishutiwa na hakuwa anajua hiyo risasi ilikuwa imetoka wapi, na papo hapo akakufa. Atoteko mimbi arathiro no ntatari maandamano ne kaumite nyumba yetu aturite ende nito kwenda kwa thirikari ito swira kioto kya mwana wetu tumiabura ya tusulikira ari kioskine kyake kaugumete kioskine kuona maandamano ye itasaindira bari na ugumete askari bamurathire na saindi nyuma kwa mono atafisite askari waratho njembere utwika karu ya na askari arathiro na nje nyuma meaning that ataru ya na askari no riku iwende kirenjain ni bakoromba thirikari amwe na kinyanto bawendi boboya bakiwa kioto kya mwana kiombe kwethia kikionekana ona kinya anto bawendi boboya bombe kwethia betetheria kenda mwana mba kwethira kithikwa no tomonkatha yari nyumba sewikako bagire well wishers kana anto bawendi boboya bombe otetheria family tigeri na inya muno kana kanini katiete family ewe nana bathatu na arari agitango yake kioski mawa akithu kumara kimenyera family yake kwa antu bayo ndipo boya iba kumire mantu ya batethere family nikenda ikaomba gurukia mwiri o mono wo orindira imochari ikuba romba ra ko ibonsulikira mono wo kwa wone uroro arwero akari atathikwa emochari ni kwenda thirikari entethie na nchukulikire yone bi mono kwa atharani imbi na tai maandamano Kiripotera Meru TV kuma Kiengwe Gembe Central Beta Mukiri Onkonja. Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja nonto boribotu na njira inkinyaniru tutana mbere na Nteto sietu asiari ba itumi kigo ya Ntobochu ward ni bakuru baturanelekana betekiriana bo bakuthomera skuru ciande nonto skuru ciande sirina aritani babea na kuni bedire bakithuranira anabo kuthomera skuru mwandiki wetu wa Nteto murithi waba na utariria Kiluki mwambirio ni jwa Januari ni balbaterio gucumiria na gukinya ndene ya secondary cia ndi nikenda bakomba kwithwa bakithoma no tukithomo giki gitina maguri ja manene jara muciari omba kuremwa batwe tukaretana sukuru yeje nikenda bauneka ni laboratory ira antu beto baraba ntoreje na muno area yi skuru ye tomi bokeya tokaye ka skuru yeje tokaleta na kuna tokaleo beba ebia skuru ye ekaongoza wikiana university nontoba facility yo kuona twekirwa ya laboratory
Mubunge wa Igembere gaiti jawe Honorable John Paul akiaria ari ndene Gitumi Day Secondary School na arikitie kuga ati ana bare anini ni bapatejo gukinya Day Secondary School ni kenda bakomba kuthomithwa na bombe kuthoma na kithomo gikiega nuntu Day Secondary School itena maguri ja momo na baraba kuthoma ao na baubwa achiari skuru ye tomi iskuru enjana ke muno etena na bakwana skuru ao ku injukumwe ku na injukumwe to leaders achiari na administration tombe kwetha tukimiza ana bombe kwetha bakia skuru au ikenda at least barora be michina arora bomba kwethira bakithomera au na ndibwire achiari thairora mwana atewita skuru thairora mwana akuria nja na araura nkabwira mwana ora kaita kawe kokuru mwana ora iwo kethire twangamiza nao iwo kethira oke akikwangaisha nonto kintu kirakethe tegemeare wikiondo kyaku endete kiondo kyawe. Murithi wa banki reporter Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Maua. Tana mbere na tita sietu wagage bokaria ni bwingite thokone ya tutwa haragwa ntomurume okurubo ati arombere kwithira akioro wa ntomurume no akenda kiri barabara orwerwe rwarwa nende akari ni bamenerete mabitha baborithi nonto bwa kunyonchwa bina kinya kumama ngwine iyo mwandiki wetu wa nteto mwende wa laibuni na kulikiria Akaribatu twereri wandine yaruire rwerera gicigo mbunge kia Bore ni baciumirite na muthuro yuna na kumeneria makarika ya ruarua ya ikubia mbeu mbithi ntubakuwa mabitha bokaria bati bakaracia ndengwe yo ni wita kunywa nchobi irabune tonete tuto maketi turea karibatu itwa yurani bombite kuthuro gwingi muno ndene tutwa na twina kambi na askari ba Kenya Police na CID monka kona aru ore rombire kura otuko nombite kujuria muntu 14 kumba kuthuro bakiura wa na muntu umwe iba 14 bombire kujukirwe etagari rege sheria inde bau bange tutije kurana gukarate ya mbere hapa metume bori chia kona na birambi ki family na chore barasi tuhe tu kitendo kembere kubidika ye mantu de security na mantu jo de jebidika tu na kambi polisi na tu na askari ba DCI Sakitendo kukipitiki less than 20 meters kuma ki police station. Ito wale amande ngi tutathiri jemeri ire takinya antu baba DCI batomba kulingatira mantu yo kura kubwirite bindire monkethe atumere uchunguzi bwawe nete monkethe akarest muntu ra wero no urae batu tuligara tukigwa antu baba yede ka security askari ide ni ura mpona jara mwenye ontu tuko yamanya tutubeka security ontu bonde ne are mantu yo jonde ko bibyo ndi bimene tutu te mantu ja ugai mantu serious mantu jencho bichi akora mono ndandawe yi kuri wi de bu bichi kezo chi kuingia antu beja ba ko sana kidogo abake baba kuite kugonde na uzuni nonto narua antu ba kinya batantatu para borai na inkurukie batantatu nonto antu para badingatiri baire na te abadingatiri nyabo gaburu ukayota gara mudako orora ero tuko ora less than 20 meters kuma kwa polisi kuja ara ringero atuta mwanga rogere aja kuono tuachuria batu turakari batutu kirabo nyethoro itonyunya ra kinto ana tha inya tuga iro irago binga wa ende twachoka tukaigwa tha stada mwanja tha inyanya njobi ne kwendwa tukoria batu ri anjobi etomba kuingwa kana ekirwa matha ja kwendia njobi na rero mbareo kere thirikari amwe na atongeria bakisiasa ni utiela nibo baretera atongeria baraba umbo bakaria na nikenda mbeu mbete muno nthaka cia bonda bamba witithia ngui cio na mbere bura kwagirite wiromba reto ria tukuromba buto tuganirwe kinyethera ikambi wiku askari batumenyaniritie abo bomba gucentua tureterwa askari baba bomba gwitango kia njirere bu polisi yetu getutua kinyoko no ntu ikinyire thasta ugeto ringaga ukaga muntu ogwitika buru no runene ukaroka kwirukire turoka bona abaitianga ari tha 12 bakinya njira icio runa tutomba kumeina abatinda ako itukuromba karia bongero bwega kenda uturo bwetu na buna ndaka cietu tumbo karaboga no ntuitukua na mbenene ndigiromba thirikari imenyorega thiye na bathi ontu na ndai gwithirite
atuze kwambe kujukira ndi sheria njere ni chetu twingo nabo bute buige sheria ko kintu kira kiyo kyambere ni tepete bubure oki ni security officers nabacho kakuya iko bagita kudura ni ambecha ito koromba to gire beto basiasa baje batonyera mantu jaja tonera to akara ntuja na rito kai kwanda mana ili kutenda mana naru to koromba thirikari yetu tutwa ne tutagere ukaja kodoro inde na thina ga bambitoku ende tetwithwa batu atokurawa atogukua ndakaga chikurawa. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Ibaya sana mariki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni no to baribotu na mbunge wa Central kana urani Kirimangu shine na wetekere budget ya mwaka wa 2025 na 2026 te mirandi ya weti na mbere ili kukinyekethera ni ba mikilukirie nende bakiromba Rais William Ruto kubalaithire na ritho ya ithaga nikenda bakomba kwithira bakithirikire mirandi ira ya kwa mirente cia Mount Kenya. Jeff Wagetuma no ina ripoti. Nawe mujumbe wa Central Imenti Kirimangu shine na ugite budget irakurukire mwaka wa 2025 2026 guti mirandi minene ikethire kija ruterero Kirimara na mirandi minene na ira mingi ithirite gikwa kibarabaru jaga na President William Ruto rira chwaga kura. But I'm praying that when the government is planning, it should not forget those who are the real owners or the one who didn't died to look for this government. Na ni sisi. So tukumbukwe. Sababu kama hii budget sasa ya saa hii hatuko sawa. Hii budget saa hii tumepitisha, serikali haikutufikiria sawa. So naomba kwa sababu rais ana uwezo wa kutumia article 223 of the constitution, 223 of the constitution, the one which allows him to spend and then bring the report to parliament to legalize it. I'm calling the president to use that one so that they can remember this region for it really voted for him. 223 in the constitution says that you can use 10% of the budget to alleviate or to sort out a problem financially, and then you take it now to parliament for legalizing. He used it to make these roads. Hizi barabara zote. That's article 223. And we are going to improve upon him and to insist on that one. Hiyo ndio yaweza kutusaidia tu. Sababu nyingine yote imeenda pande ile. Western, Nyanza, sehemu hizo zote huko. Sisi hatuna kitu, hatuna mambo mingi, hatuna pesa mingi. So that's what I can say. Nera kuromba maugurija maguta jethera jagitegero na kuinikwa ni untu jakethera jakeinyeria mwananchi wa kawaida nene. Kile tu nitaomba ni serikali iangalie hiyo pesa ya petroli imepanda sana na itaumiza mwananchi wa kawaida. Hiyo serikali iangalie ushuru, the taxes it's levying from fuel. That one is the one which is really, it's going to hurt mwananchi kawaida kwa sababu saa hii matatu fare itapanda, hata sukari itapanda, hata unga itapanda, kila kitu utengenezwa kupitia petroli, sababu lazima tutumie energy, hata stima yenyewe itapanda. Kwa hivyo waangalie hiyo, waone imeenda chini, sababu hizo levies zimewekwa, kama kunazo zimewekwa zile hatujui, serikali fikirie vile itatoa hizo. Nera Kinyankuru kiaugite ati kiantu bagicigo mbunge kiawe rutere ruregani na thirikari ni untu guti witi na mbere bukethira bukionekana ambiria kurwa na thirikari. Sasa mimi sipeleki watu kwa opposition, watu wangu mimi nataka wafanyiwe kazi. Baada ya kazi hiyo ingine watasema vile wanataka. Wakiona kazi imefanywa mzuri, well and good. Kwa sababu haja yetu ukiwa umechaguliwa ni kuhudumia wananchi, si kupiga kelele. Hata nikipiga kelele itasaidia wananchi na njia gani? Hakuna kelele itachukua chakula iweke kwa meza. Hakuna sheria, hakuna kelele itachukua barabara kama hii itengeneze. Hakuna kelele itaweka barabara ama iweke stima. Hiyo serikali ilikuwa yetu. Na tulianza na tulifanyia kampeni na tukaingia ikiwa yetu. Na hata sasa hii tunasema ni yetu. Lakini ukweli wa maneno tangu Burundi best ingie, najua sasa imekuwa pana na hatutaki, hakuna mtu anasema ataki umoja nchini, tunataka kuwe na unity nchi mzima. But you see now the little cake which was there for us is being divided
even to those who are not supporting the government. But now since they have joined us, we cannot say that they should not be given. Arĩte jaja rĩrĩa kũthingatene na kandarathi be inguge gwikira rami kiri gicigo mbunge giki gya Central Imenti. Hii barabara area twali na engineers baba the other day wabalingire mbisha uliwapiga picha wote wakizunguka kwa barabara, na sasa ile kazi wali promise hata nyinyi mnaona wamefanya na inaendelea kufanywa. Kwa hiyo thirikari yaugite mbeca onekana nguge kambiria, we are happy they have started to inspect to kuma ndendera nde boko kokora na ndi to kuma bakariene na to promise kuma mande rami kambiria karabati kethe gwikero na rami yambirie na kinya kwambiriria tulika kuigitio barabara ikamentenwa na ale bwa gyaki kuma charia gwita Gatolengo gyaki engineer amepatiana instructions hata wale wafanywe maintenance ya barabara ili hiwe motorable vile watu wetu hatakuwa wakiumia. Kwa hivyo tusemeni ukweli, serikali ipatiwe nafasi yake, kwa sababu ikipata pesa inafanya kazi na tunaendelea na kazi mzuri. So as far as I'm concerned, hakuna siasa, ni kazi sisi. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Na mwana kwithirwa kariba Tharaka ni baituma bunene kiri urimi na urithi kinyamara kiraba kilukaira kinene ni kwacia rui popo tuma basoka nyuma bunene na kinya kurumirwo ni kinyamara kyampara kaitakara mbura yake atongore bonde badura wa manifesto yo ya mbere yethera yari kunyacia rui endu mwankira thai kana rwari untubu butakinyanira ndagera waiguna katuthirikiri na runo ruro mwanya. Ndene gĩcigo munge kĩa Tharaka igonto kwithagĩrwo kwĩna kĩthaka kĩnene akarigonto gũkũ bagĩkĩra mbere ũrĩmi na ũrĩithi gĩontho kĩrĩa kĩomba kwithirwo gĩkĩbanengeria mũgate wa ntugo na barabara na bisi bakomba kwithirwo bakĩrĩa cukuru na rĩrĩa tũkuga agriculture yĩragwo nĩyo uti wa mgongo na emunde tũrĩũria rũje igita rĩrĩetũ nonto waburanto bakuthi kuraga na bakingiaga no bakwenda more water na tutikona resource ni ikija bwega bwa tukuthugari bena nene gonto gũkũ ere gwagibaroje gũketherwo rĩrĩa kwaura na arĩa arĩmi bakona kanya ga kũrĩma kagita karambura yake gũketherwo akari na nyamũ cia ndeithia kaigũtangĩrĩkana kĩthimani gũtwarũje romba kiuga kũnyuo no garutirwo ku unyaro ithima rwaro kũnyuo kũnyuo no anga kagura racho bachiringi kana ukarutho ata tiona yento ko bai cheno pe uri ari ampuru ko gotiro ye yonta ka wemwe nakatweterete milioni 30 bekere mubuko mabukoni milioni 30 beke mabukoni alaka nagaroirwo akarieta tikwera roje ona bikibiki jaji atwekangira kuthio roje gotha ngatha rugongo rwara mubamjoki ajira tura rugatokuwa njoki kutire twariona na nonto bakwaga roje ore kagita kamambure tagana Gatharaka tobobo bogetoma baraba twerire mali bomba kwethera bakiongeire manekenda bethera bakianda kugochwa mpo ya gukuria irio na bora no gwati munene bagutambura kurima iremani bibi igutumaga miuru ĩmwe kagemararema na kwethera ikiuma mbere mweri wa 8 kinya kiuria kinene kiri giki ikwamenyeri bamirito bari bakirekerire mabyumba kwethera bikiungwa na kumba kwethera gukiandwa na nonti bombite kwethera bakiono kamebura bomba kwethera bwekorokira ndene gĩcigo muge kĩa Tharaka nĩtagarĩrĩrĩ kubathucagia kĩrĩa antu bara bakurima ndeni irima roje notoro tukireithire muno ntere champe gukamagajo katanga cheni kujera kirimbo gukorokera kamagona kuthiba maragwa bwakamanya kina marimanti no kamebutheri naginto kinene gikubaikira kamebubu ikwaga roje
bakioria iri ukame bobo bukathira gicigo muge kia Tharaka amwe na kwithira kuma Kenya yagwatira gwitia thibombete kwithira bakethura tongoria na bondo ti watethagirwe na njenda ya wikira roje gicigo muge kia Tharaka mwankaro muraithirwa Meru TV ara tukethira tukiendelea na kumurika kinyamara kiria kithiete na mbere kwithira gikinyiria kariba Tharaka kia roje alietwo Kambeta Ndagara Waiguna. Na rona ruro Ndagara Waiguna hirura twikira katanta kiri nteto cietu kato cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kaujure ni tharimo bia murungu mweninya bitawa tiri mbabu.